So the equation we just used just now is on this reference lah. When ax squared plus bx plus c equal to 0. So whereby a, b, c are not equal to 0. And the x is the unknown that we're looking for. So we can use it on this equation to find out what are the element ataupun value of our IA. And value of our IA. So IA kita akan cari berdasarkan nilai X, A, B and C that we derive from this equation. So kita akan dapat sama ada dua value of IA tu. Sama ada once we conclude or we calculate, IA sama ada 15.5 ataupun 48.43 ampere. Pada dua value yang berbeza. So we compare back with our system, which one are the most obvious ataupun the most correct. And so compare balik dengan kita punya incoming of kita punya RA, RF, VT, which is 320 volt, 2 ohm, 3 ohm. So berapa banyak yang masuk kat sini sebenarnya? So P can be either torque times omega ataupun P can be V times I that comes in. And so this is P out, this is P in. So the most probable ataupun yang paling hampir dengan kita punya system tu, so that is the correct one. So means that you can find the expected current by using the torque and speed here. Torque and speed to compute the output power. Then compute the expected current by dividing the power by voltage. Voltage power divided by I equal to P over V. Ini kan? Of course, the actual current is larger than this value because the presence of armature and field resistance. However, we are using the calculation to get the idea of the neighborhood of the armature current. Berapa expected armature current dalam lingkungan tu lah. So for this example, it is close to 12 ampere, which is this one lah. So the correct value for KC is the one that result in the next higher value, which is 0.248. Okay. Then for B, for constant load torque yang kita supply ke load tu adalah kita assume as the same torque, tak berubah. Armature voltage current kot armature current 15.55 ampere. Current kot ni. Armature voltage for 400 RPM. Tadi 600. So V terminal sama dengan 15 IA ni. IA plus R ARF 0.248 ni KC tadi ni. Dan KC ni dengan 400 kita punya omega dalam bentuk yang ni tadi 400 RPM kan. So kita darab dengan 2 pi over 60 untuk dapatkan dalam bentuk radian per second. So kita dapati dia punya value of required V terminal untuk hasilkan 400 RPM adalah 240 volt lebih kurang lah. So settle for B. And how much reduction of terminal voltage yang kita perlu letak dekat VT ni untuk reduce dia punya speed daripada 600 kepada 400 RPM. So once we insert resistance R additional dekat field dengan keadaan ataupun scenario 6 ohm, apa jadi?
when we add the series with the series field, the armature current will increase. Tadi yang ni 3 ohm, ni 6 ohm. So parallel version ataupun parallel scenario, apa akan berlaku ialah 6 ohm kan? 6 ohm. 6 ohm resistance. Field asal 3 tambah jadi 6. So, nampak tak? The new current can be computed as developed torque sama dengan KCA RI squared. So, R yang baru adalah R additional over RF plus R additional. Kita dapati dapat 2/3. Yang ni tadi 6, 3, 6. Kita dapat 6 over 9. 6 over 9. 2/3. Dan 2/3. So, developed torque sama dengan KCA I squared. Invertkan dia, dapat 60. Developed torque ni 60 over 0.2848 2/3. So, IA yang baru adalah 19.05 ampere. Nampak tak? Kita tambah resistance di sini, IA pun bertambah menjadi 19 ampere instead of 15 ampere sebelum ini. 15 ampere kan? Sebelum ni 15 ampere, sekarang dah jadi 19 ampere bila ditambah R additional parallel dengan R field tersebut. So in term of I settle, voltage settle. Sekarang berapa speed yang baru? And how much the new speed? So dimasukkan dalam equation ni. 320 yang asal dengan resistor yang baru. So you punya result akan jadi 739 RPM. Dan tadi 600 RPM ditambah R additional parallel dengan field, dia punya speed akan meningkat. Nampak tak? Speed akan meningkat. Same torque bila tambah R additional, dan dia punya speed akan meningkat. Same torque tambah akan meningkat. Okay. So that's for untuk slide DC motor.